te tari te kaupapa o te kini tana. Pai te tana, o te whero te tana, koe te pūra tērā. Koe ni te wāhi i putai te pūro. Kati kāno te hara mai koe kone ke ki te a kanuku. Koe te he whakatau. He tukatu te nākau. Te taumai te nākau ki kone te wāhi te nāuri. O Ihumatao. He piku he tanika, Kua mātaki koe ngā whakāhua, kaha te rere kētanga o tēnei momo noho i nāia nei tērā mai anō i tō tīmatatanga e whāte tautau ki muri? Ko te harakoa te nākau, kai te kitea ki te tinu o ngā rangata, e kanohi rereka, o te kanohi taio. I puhe e au a kore tērā waihua. Tērā hei whakatuma i te hine nao, i te nākau o rātau. Ākua i nā piki nāhi. Pēhea, ki te whakaaro koe ki te taurua mano māwhitu, te wā i tai atu te ture ki tō... Te wā i tai atu te ture ki a koe. Kua rereke rānei wā rātau rautaki? Ai, e āhua kai kore, ane anu a haumaha kai kone e whaka kipa haere ana i te taha iai e te ture, koe a te māngai kōrero i tērā taha. E nari kua, e āhua rereke te āhua tano tērā i a mātai e rā pāte kauta. E nai nei, he maha o nai tātai kei roto i ngā tōku te pito kato o tēnei titutanga koe. E kōrero anō tā tērā, kōrero anō tā tērā. E nari anō, ane anō te huna kai kone e taki noho whenua. Ko rāta ko te huna kai te tū waiwai. Hiara mai au, te tautoko ki tērā. Me haere tonu rērā momo mahi? Kātika. Koe nei te reana, e kōrero i ane, tēnei te tira hau e haere mai neira. Koe rā te kōrero a te matua taka, anei rāta e tū, te tira hau tēnei. I te tau rua mano mā wari, taku moro, o te takutai moana, te hikoe mo te takutai moana, i whānau mai te pāti Māori, i roto i koe o pāti ngā tau ki muri. Kia whakaaro koe rā tētahi hua, ka puta pia i tēnei āhua? Tērā no tērā. E maha o ngā piki o ngā heke. Me whāwhāre tātou ngā kukona katoa te whai. Te wāhe tāna, ko te tino kaupapa te eke i runga i te taumata o Orona. I runga i te nākau mahaki, i runga i te pono i te tika me te māramata. Ko te whakaaro mena kai ke tātou rei, koe rā tātou. Just some questions in English? Yep. Why was it important for you to show your support here today? Well, I need to be here because the Ihumatao flag is set. That's my connection to the to Waikato, to ngā Ngāti Wairere, Ngāti Haua. This is also the place that our tipuna William Taame Iti, the Tarawhiti, PP have facilitated the creation of the Ihumatao, the king. As I understand that many of the people during that period of time here in Ihumatao wanted him to be the king. Inari nāna te kōrero, but he's saying, te wero te tana, that's why they're here. So all the historical. How have land occupations changed since you first started occupying land 40 years ago? Well, I think it's a different generation, and I think it's really important. I mean, there's some movements, but there also another movements. And it's really, because I thought I'm wrong, because I thought it's gone, but it's not. And I think it's really important that the younger generation need to be seen. Hey, we are talking about a little piece of land here. It's a stolen property, and so it needs to be given back. It's very simple. So all the town deeds need to be on the table or something. You've had first-hand experience with police in Operation 8. Yep. How much has it changed policing from that? Well, they're not being totally aggressive. They are in some point, but I'm glad that I see that the people on the moho are being disciplined, and they remain that way. And
I'm glad that my whanaunga from Te Ara, Mr. Haumaha, made some, put his foot in the pool and saw something out and keep it there. The Māori liaison officers were bypassed in 2007. How crucial are their roles in They weren't in the like picture. this? They weren't in the picture at all. They were excluded way out in the equation. And I'm glad that they're making use of the due process that is available. So I'm not going to say kia ora te auma, but kia ora to the movement here maintaining it. So I'm glad that there's been some shit. Anything else to add to that? Thanks, mate. Kia ora, tēnā koe. Sorry for moving you like that. Did a great job.